Iqbal. Mungkin tiang jadi maca cerpen di salah satu di buku niki berjudul Nyujuh Langit Dur Bukit. Jadi mungkin tiang jadi ngwacen cerpen sana judul atah cara bukune Nyujuh Langit Dur Bukit kekawin I Gede Agus Mahardika. Tapi niki lantang cerpennya mungkin agak mengeluh. Mendingan suara tuh. Jadi mendingan apa sih? Dan mendingan kalau langsung mulai nih. Jadi buku niki terbitan Pustaka Ekspresi, pukulan satu cetet suara saking Bali, wonten dua kalau nggak salah, dua penulis, yang jadi mulai ngwacan. Oke. Nyujuh Langit Dur Bukit oleh I Gede Agus Mahardika. Tok tok tok, kletak kletok suaran pemalune di bali dangin. Sahe ngencak sepi petenge ane dingin. Don kayune nunguntul belus batin damuh tonen jemadantuh. Suryane tonen endag pan wandre subes suar suwir nyelagen suaran kedis lan manuke ane nyape suryane bedangin. Memene seduhang beli kopi, makaukan pan wandre sambil langen notol kayu orderane. Men wandre sedak megarapan di paone ane cenik, maserung bedek marap seng, krontang kronteng sahe ngai dedaran. Nah beli jantosang malu tiang nu ngayeh anget. Sele kupuse masih konden lebeng beli, mesaut men wandre sambil langen ngupinin bungut paone. Anduse mekudus ngentasin rab seng nyujuh pakayonan bukite. Pan wandre suwir-suwir ngawiramang pupuh durme tumuli ngulati ring kawentenan ipun riyin. Hitung tiban sube langkung pemargine nganti jani unduke tusing jenidang ngang sapang. Sangkan sakite ane nu karasayang, rumpuh ane karsang awinan sangkale neni beni. Ne beli kopine men wandre mekaukan. Katelek tekang semu muane muani. Tepukine peninggalane subuh ngembang-ngembang. Kenahne karase suwung mamung. Beli, ne kopine. Apa kekenahang beli? Men wandre nyambung matakon sahe nundikin ne muani. Sing medingohan, Pak. Yes, sing pan wandre mesaut sambil ngulahang makanyem. Men wandre sujatene subuh nawang, apa neka anggone kenah tekene muani. Ngembeng yeh peninggalane laut menjalan ke paune. Negak mopang segan ingat buen teken paundukane lintang. Dugase entu galahe subuh tengah tepet. Pan wandre itah nampadin tepin tangkit abiane. Saget ipun maserot laut ulung maglebog ngantos kenestruk ten eling ring raga. Suaran nong cerite pacruet ring punyan cengkehe. Sahe masalin uyut krama dirurungi. Iwandre ane marpeku uli masuk melaip mailingan. Meme, ibapa ulung. Memene ane sedak nyangkutin adine ngedebras bangun. Pesu uleng mentene. Nah engken yan, nyen ni ulung. Konen pegat munyine saget rami kramane teke mekalukan. Bengong men wandre ningalin ne muani marumbe ban kramane. Perjani sung kanahne nyelempoh nyelelek di adegane. Krawak kriwik imade winarti pianakne ane marematuh petang tiban ngeling di pesarian. Eme kale punike men wandre mare ingat teken padewekan ngejer ngetor awakne yeh peninggalane nyerekcek saking bucun peninggalane sahe nyak jagen muani. Nah engkene beli
Tung udah beli nganti ke kene itah yang ngemek-mek padi dina sambil ange ngusap-ngusapin tatun panuan rane ane nu angsat. Dri sudah muntung ngeling ne jani encolang saya gang ragane ajak naki muani ke rumah sakit. Ketu patlain ngamane ne madan idarne mituturin. Sambil ange ngusap-ngusapin yeh peninggalan men wandre mesaut. Men pianak tiangin ngajak jumah beli buine wandre konan medar. Nah mejalan mendri dema kejang kena hange panake beli ngajak-ajakang. Beli sing je kang utang keponakan beline. Ketu pesaut darnane ban-ban. Ne beli ada namping abede angon bekal di rumah sakit. Ketu idarne nyambung munyine sambil lange ngenjuhin adine pipis. Katahang ban kiri selem perjani langite rem-rem gulem sahase nyarengin sungsut kenah men wandrane. Neka di rumah sakit umum Bangli mablicakan batis perawate mereteni panwandre nanging tonden masih kedat peninggalannya. Bu suaminya harus segera dirujuk ke sanglah. Nyingah munyin dokter perjani kebus awakne menwandre. Nggih Pak Dokter, kitu pesaut ipune munyine subuh ngetor kenahne mailahan uli muncuk batis kapaabaan karase suwung. Mas Rio yeh peninggalannya inget teken pe anakne Jumah. Kitu masih kale nyeledete nemuane ane nyelempang di ambulane. Di tengah ambulane salantang pejalan nujun sanglah kenah menwandrane ngulayang. Sahe ngalin-ngalin dije mirip kapelihan ipune manumadi. Muda jani idewek nepukin pikobet buku kene. Sing ada tongos matimbang wirase. Pianak dadua anestate nandan liange sadine masih kakutang. Lengkungan kan ambulane sube ipun disanglah. Yen kengken kadan hidup pianake Jumah sadine sabilang peteng men wandre wantah side ngetelang yeh peninggalan. Tunggude ngantos jani panwandre tuare jemak ledipan. Nganti tamis setelah pambelin abiane angon nutugang sakit kesengkalaan ane ni benin. Kewale abedik tuare ade rasa sang saya di kenahne. Sawetare jam dase peteng. Peninggalane tuare masih ngidang-ngidem. Men wandre pesu uling kamare ngulahang angkihan negak diambengan rumah sakite tumuli nulengek ke langite. Nyaruang yehe ane ngembeng ngebekin peninggalan. Sangkan rindu teken pianakne Jumah ane tusing ngidang nanggahang. Tepukine rawat bulane ne terang galang kadinundun kenah nemen wandre nganti eling ring paukudan. Yeh dong purnama kapat jani ngesabe di pura puncak tunggude mare idewe inget men wandre makangan pedidane gageson ke roangane nyemak canang sahe ngacep betare sakti puncak telep kenahne matur-atur babaturan makejang sungsut ane rasayang katumpahang mapinunas saking manah las rikale ngenyel sebet kangen rindu ken pianakne mabesikan sami kaaturan. Ratu Betara Sakti muda puniki pamargen urip titiang telas sampun kadirase sami newenten ring paukudan titiang yening wantah ledang Ratu Betara mapaice sane mangkin titiang mapinunas icalang sakancan pigobet puniki mangde gelis nak muanen tiang seger tur maning preside titiang kacunduk malih sareng pianak Jumah kitu atur-atur memen wandrane sambilang cegut-cegut malingan. Petenge entu mejalan, kitu masih sunaran bulane ane ngangsan negehang. Tumben luung karase kenahne gumantos ipun meresidayang lelep ring pesarean. Bu, bangun bu, bapak mau diperiksa. Ban-ban perawate memunyi nundunin sahe nyulik-nyulik liman menwandrane. Nggih bu, usap menwandre bangun, ulian lelepne nganti ensap tekening lemah. Kala punika taler magrudugan uling di sisi beline teke ngenyang Madewinarti natad lungsuran kitu masih iwandre nutup uling dori sambil lange ngelut rapotne. Nyerecek yah peninggalane men wandre gageson ngelut pianakne. Iwandre masih ngelut memene sekancan rindune katumpahang. Perawat ngajak dokteri ane nyingakin unduke punika milu anyut kesedihan sahe ngusap-ngusapin peninggalane. Men engken ake muanin dri metakon beline.
Men wandre tusing ngidang mesaut ketelan yeh peninggalane karase ngisinin petakon beline. Idarne nyeledetin ipahne ane nyelempang tusing jema krisikan. Bibihne macamo oksigen. Menep ndri suut amuntu maling-alingan. Tinggalin pianake nyanan milu iya sebat. Kitu munyin beline mituturin men wandre nengeling selegukan. Ne jane lan bareng-bareng ngeras titi mugi jengal panwandrane ngidang seger kati jati mule buin idarne ngisinin munyine. I wandre melaip siang liman bapane. Pe bangun pe ne tiang jani subuh menek kelas 6. Tiang main juara 1 pe. Kalau punike ngembeng ya peninggalan Iwan Rene ninggalin bapane ane tuare jema krisikan. Oh yage liman bapane sahe punike yeh peninggalane ane ngembeng ngetel di liman bapane. Tu mulai liman bapane maklejutan. Jerijine magemelan ngisiang teke liman Iwan Rane. Sekebedek peninggalane nyerep jep. Yan pan wandre nyumu ngomong. Sahase semenge punike kerase sepi tetangisane merarian. Yehe ane melusin pipi perjani ingat. Bli made men wandre gageson nakunin nemuani. Diastun tuare ngidang mesaut pan wandre makanyam. Yeh peninggalane ngembeng. Kitu masih nilianan milu ngetelang yeh peninggalan sangkan liange sing ngidang nyambatang. Den ne beli ngabut tirte betare sakti. Tunas malu de idarne gagason ngungkap krisike ane misi tirte mawadah pucung atom. Kasih ratang kasuginin kaketelang di bibehe pan wandre. Kolongane macelegakan laut mekenyam sambilange ngusut sirah pianaknya. Dokteri ngencolang meriksa pan wandre siap tusing pesu munyi. Kerasa tusing percaya wireh undukine sing biasa. Bapane sampun becikan niki bu, gelis pesan niki tiang ngantos nenten percaya. Marek itu dokter ngomong perjani mas riak galang kenah men wandrane. Kerasa kadi ulungin bulan, ingat ipun teken pinunas ipune di bilemeng. Karase ledang ide mepaice tumuli masa sambatan. Udoh ratu betare matur sukseme titiang duaning ledang paduke betare nagingin pinunas titiang. Saha mecikin batis neni muani. Nyak lungan beli urut tiang men wandre nakunin ni muani. Pan wandre saketalan nyeledetin batisne. Ngang sahang ipun makrisikan nanging tuare nidang. Petalan ipun mesaut sing merasa ndri makrisikan masih tusing dadi. Ningah munyini pan wandre men wandre makasiap. Laut bengong tur metakon cucut. Sekene beli dengai ngai nang tegarang keredipang jerijine beli. Tusing idahang dri betegarang beli. Mesaut pan wandre alon mesemu tusing percaya. Men wandre gagason laip ngalih doktere. Laut metakon. Punapi pak niki batis kunan tiangi ton dados krisikange nike pak. Enggih bu dokteri mesaut laut nyagjag. Drike dokteri meriksa batis pan wandrane. Sampun suwe kapriksa laut padalan dokteri ngomong. Bu, niki cokor bapak rumpuh nike bu. Duaning bapak kena stroke nike. Sane mangkin bapak patut boleh terapi bu. Perjani maklesot kena nemen wandre negak di dampare bengong tusing percaya. Buin yeh peninggalane ngembeng. Sampunang sang saya bu, sampunang nganes tang paswecan widi. Niki sampun ledang betare. Padahal akidek pisan harapan bapak jadi selamat kadi mangkin. Kitu dokter ngomong. Ngendahang kenah men wandrane. Inggih pak dokter, nanging niki menasidang segar batis nak muaneng titiang inggih. Men wandre metakon. Irage patut mau sae dumun bu. Sahe ngeras titi. Wah amun tu pesawat doktere laut pesu. Gelis pamargine pan wandre sampun mulih uling rumah sakit. Ngeminggu ipun kontrol mewah ngemargiang terapi nanging tusing masih nyak ngelungang. Balian apune masih subuh tangkilina tilah masih buku gitu. Nganti telas makajang isin kantonge abiane subuh madep liu masih ipun mautang angune ngencanin rumpuh batasnya tusing masih seger. Nganti kayang jani subuh pitung tiban DJ ya ada di ngehe balian utawi dokter ane ngidang
nya gerang lumpuh pasti tekaina telah nganti subuh ulah-ulahane nejani ipun megai tuah angguna mayah utang dogenan karase madane masansan buina pan wandre pusing idang luas megai ulian saget jengahe sarahine ipun maksang raga mekarya ngukir pasuh orderan men wandre masih keketo ipun serahine medagang jaje Bali di pekan kidule sebilang ngedas lemah nyibak rem-rem gumine ipun majalan ke pekan mabekal sundeh danyoh anguna ngalangin perjalanan kapah-kapah ipun memburuh manyi pangman depan jijih anguna dedaran sewayu-wayu ne jani panakne iwander besur ujian keto masih nima Dewi Narti sube lakal menek ke SMP mirip unduke ene masih anguna kenah teken muan ini me tiang kar luas masuk Made Winarti kau majujuk di pamelang paune men wander ngusap-ngusap peninggalannya laut mesaut nah ning majalan subuh men bengelah bekal me bekal ane dibi nu masih me men meme na engken tu ngeling Made Winarti mesaut tu meli metakon sing ne mare si penan meme ngupinen api si penane kenaune men beline ije de keto pasaut men wander ngang kebang sebet kenahne tu di bale dangin aja ke ibape me Made Winarti mesaut sambil jalan ke sekolah men wander pesu uleng paune ngabe baskom metekap don bapane ne selane belebeng yan gaenang meme kopi men wander ngomong sahe nyedogang baskome sing me ne be bareng aja i bape i wander nimpalen men wander milu negak di balene keto masih pan wander itah ngukir kapah-kapah ipun nyup kopi nyokot sele pupuse nanging i wander bengong limane pusing jeung ngoyong-ngoyong mekejang bit-bite semune paling na engken yan ngude sing ngoyong-ngoyong ke keto memene nakone wireh ipun sangsi teken liang pianakne yan ngude mendap buin men wander nyambung metakon me pe tiang jane betamat amun tu i wander ngomong karase tusing bani ngelanturang memunyi sahe nyeledetin meme bapane na engken yan orahang dogen meme jak bapane ningahang keto memene nimpalin ngejar i wander mesaut kene mepe tiang janji pertama timpal tiang mekejang lanjutang masuk buin me mare amun tu i wander ngomong perjani pemalon panwandrane siap ma dengan pejange di sampingnya laut nyeledetin pianakne ane nguntul ulian takut ngajak elakne madukan men wander mendep tuar ngidang mesuang munyi kisik-kisik pan wander makin pianakne tumulin ning tingang jagut di wandrane tinggalin bapeyan tunggu dia nguntul padaran pan wander ngomong sahe nyambung munyine sing pelih wayan nagih ken bape jak memene patut masih wayan ngelanturang buin mas sekolah tunggu dia wayan nguntul ngomong sebenarnya bape ane ngelek tuar ngidang ngisinin kenah wayane kadirase angon dedaran sewai-wai bape dusing ngidang ngisinin hidup iragene cara kene masih ulian bape ulian ngencanin sakit bapane i wander nulet tekang bapane ngomong tepukin masih yeh peninggalan bapane subuh ngembang ngebekin peninggalannya ngai sebet kenahne i wander di sampingnya men wander subuh ngeling siksigan sahe nimpalin munyine nemuane sing beli ne tuah pituduh widi sing ade beli neng lapeleh sing ade dengan ti beli ngomong keto sing ngidang tiang nengahang munyin beline keto masih cening kadan subuh nawang ken tiwas memejak bapane kadirase melibas jakan sewai-wai nungang sahang konen buen aden ceninge imade lakar masuk SMP yen mulut tuah dari ideh memijak bape kang wang malu neken dini sekolah ceninge buen pidan yen ngidang buen memijak bape nutugang katutugang meme nanging nejane kang wang malu ning Mas Rio ya peninggalan men wandrane sambil ngisyang palan nemuane gitu masih i wandre ya peninggalannya ane ngembang ngetel nyerekcek melusin natar balene tusing jasebet ulian isin kanahne sing misi nanging ulian ngeselang munyine ane subuh ulung
ane ngaenang reramane sepet nganti maeling-elingan kewale abdik mulai tuara ade nyetnya lakar meratin rerama pe tuara ade kenah tiangi lakar ngaenang bapu sebat kitu masih meme ampurang titiang nyambat ane tusing pantes sambatan tiang yani sud meme jak bapu sebat ngideolas ang sapang munyin tiangi ne mare kitu munyin iwandrane nedahang kenah reramane galahe mejalan sawetare jam dase tengai Iwandre enu masih nungusin bapane di bale dangin. Memene metanding Banten di Meten. Wireh dinane jani ngesabe ageng di pura puncak. Enu masih ingat melawat unduke tuni semang. Sebet dikenahe tonen je ilang. Pe ajahin tiangai orderan. Aluhal Iwandre metakon ken bapane. Tu jemak paat jak pemalune tinggalan bapa megai tutin gambare adeng-adeng naike marem lajah pangsing uyak usak pasuhe itu bapane nimpalin mudri panuandre ada nak kauk-kauk uling lurumi tiang sire nike ngesaut menwandre sambil langi nyak cagen ye mbok putu nega-nega malu mbok menwandre nyambung munyine sambil langi mesoksak nyemak tikah pandan cai sing je buen misi nega andre nak cuta cang main jani tuah kang ide bungan pipis ane sileh nyai jani ngesabe pangade angon cang meliang panakne penganggu kepura jani cang lakar luas pangade angona buen nyanan ken pianake mar kitu munyen mbok putune perjani bengong menwandre je ya liang pipis jani ngelah pipis abede subuh beliang rake Banten mbok putu dengwel nah jani tiang mule sing namping buin mani kaula-ulahang tiang mare namping abedek banggo melirake kitu pesaut menwandrane ban-ban nanging len penampen mbok putune perjani mesemu barak muane laut bangras ngomong nyai mule lebihan alasan yen mule lakar tusing ngidang muliang denakin nyileh cang perlu jani nyai meklik cutetne jani pang ade ije ya lehangi panak cange subuh ngatiang munyin mbok putune ane dengkak dikit dengaha teken panwandre tumuli ipun metakon nak engken to mbok mude mauyutan alus petakon panwandrane nanging katimpalen bangras pesaut mbok putune engken lah neci metakon cang mai ngalih utang ngidang lat neci mayah apa kang ngoci tampalan kayune ningah munyin mbok putune Iwandre milu pedih laut nimpalin mesaut aku de latne memen tiangi ngalah utang we udah we putu nganti bangras ningah munyin Iwandrene nyangetang galak pesaut mbok putune cai bencik awak nu cenik siapang ragane bang reramane gen ngenahang asane ukudan caine ada peken reraman caine tuare ngidang mayah utange ane subet tiban-tibanan nih ningah munyin mbok putune perjani makajang siap panwandre ngajak kurnane nguntul tuara pesumunyi nyerekcek ya peninggalannya sing ngidang nanggahang Iwandre melaip ke kamare nyemak celengan tanah ane subuh makelo kapempenin kewale adine masih bareng mempenin celengane itu nganti bek misi cara jani bat kenahne ngetok celengan ane subuh makelo pesan jangan pipis nanging ulian reramane ipun ngedenang kenahne neme tiang ada abedek ne bang gue putu malu apang sing mau yutan ben Iwandre ngomong sambil anu ngenjuhang pipis mawadah plastik di wayan man pipis memene metakon sahe nyemakin plastike nah banggen gue putu malu me Iwandre nimpalin metakon memene men Wandre pusing mesaut sambil angin lek tekang munin pianane ipun mejalan nyagjagen mbok putu ane mejujuk dinatahi sahe ngomong sade ban-ban mbok putu kangwang malu ne tiang namping tuah abde de nyen mbok putu nguel buin mani yen tiang mahan medagang sim bayah tiang ben muleh mboke men ken pipisnya ini kitu pesaut mbok putune men Wandre ning tingang plastik selem ane tatade neh mbok mare amun tu men Wandre ngomong saget becat liman mbok putune nyetutin laut plastike kegagah makasiap mbok putu mare ninggalin pipis logam madukan ngajak pipis kertas anu subuh lecak-lecak apa Nendri kadang nyai cang tukang parkir bang cinyilepis ke kini
bepeteke nyai pipis nenenan cang tusing nyak sing ngabe pipis ke kene gitu mungkin mbok putune laut plastike kasabatang kawak men wandre sepana nyangkwa plastike ulung laut pipisne mebrarakan dina tahe men wandre ngeling siksigan sambilangan nildil pipis ane mebrarakan dina tahe I wandre gedeg pesan nepukin solah mbok putune sahe nyagjak marengin memene nuduk pipise we antiang malu dini I wandre ngomong sahe melai pesu ngabe pipis krecekane sing mekelo ipun teke neh we neh bungan utang memen tiange sambilange ngenjuhang pipis 300 rupiah jani sing bat buin we putu ngabe pipis kewale munyi jak laksanaan iwane mari sube sangat maten kena reraman tiange tiang mula lacur kewale enu ngelah perengerase konen pragat iwandre memunyi nanging mbok putu sube pesu karase nyampahang munyin iwan rane men wandre negak mopang segan gitu masih pan wandre bengong nyelselin padewakan I wandre mecelep ka mentene laut ngampilang belahan celengane galahe menjalan purnama sube ngenyor dur langite I wandre ngajak memene sube sayage lakar tangkil maturan ke pura puncak gitu masih ni Made Winarti sube masalin laut maturan disanggahe pan wandre jumah padi ngelebengang jaje lakla ane lakar ada pe buen jani semengan teken kurnane beli tiang luas malu ngajak pianake beli ngelebengang lakake tinggalin masih kukus injini diap nah gitu men wandre mabesan ngajak nemuani tiang luas pe I wandre nimpalin sahe mejalan mebanderan ngajak adine nekat di pura makejang anake mebaleh tur ada masih aneh ngamik-mik I wandre ngajak adine negak di bale pesadekane ngantiang memene ngalinggihang banten makejang trune bajange seledetine mecande saling kedeken cenik-cenike masih super rame de ngudiang bengong mu kemu alih timpale keto I wandre ngorain adine Made Winarti kituk-kituk nguntul ninggalin kamene aneh subur gantut sandalnya subur tipis pesan laut ipun nyebeng majak limane bibihne sigit-sigitine nyaruang elatne ketekang timpal-timpalne jegeg bagus mepenganggu anyar megrendot mas-masan dina engken nyebeng I wandre metakon memene teke uli di jeroan sahe milu nakunin pianane na engken to yan adine sing tawang neme mare orain mepelayan ngajak timpale saget iya nyebeng I wandre nyautin munyi memene men wandre nyeledetin cerik-cerik ane mepelalenan di tengah bali pesadekane perjani men wandre nawang apa ne makade panakne nyebeng buku gitu tuah mula imade ngelak ulian tusing mepenganggu anyar wine pengangone lecak turin subegantut karesep bane men wandre teken paundukan laut ngomong ngedahang kenah panakne mayan de ajake ngali tongos negak di jeroan sambilange ngisiang liman Made Winarti nah meme jak Made malunan ke jeroan tiang kang ngalih timpal-timpal malu I wandre nimpalin sambilange menjalan nyak jagen trune-trunine ane negak mecande di beten punyan bingine negak ipun di samping timpalne ane itah makedekan tuara ada nenakunin nanging ipun nyumu metakon makanyam sambilange ngedek pan timpale nak ngortang apa nih dadi miluse yeh wandre timpal ane gede ginen tang kejut mesaut nanging ane lenan siap sahe nelek tekang I wandre uling udang nganti kesandale telek tekang gitu masih bajang-bajangnya jelek pesan sebengnya penganggu I wandrane mulut wari je anyar carane lenan udang putih teman baju lecak saput kuning buram buine bolong kena dupe kewale kenehne ening tulus lakar ngaturang sembah ken batare abesik tusing ade nyauten munyi I wandrane makajang itah mecande ngelanturang tuturne nganti kimang ngawit pamuspane makajang bangun sahe ngalih tongos negak tusing ade nenakunin I wandre apa buen ngajakin mebakti I wandre sebat pesan kenahne elak jengahne madukan ipun mejalan ke tepin bukite sambilange ngulang-ngulahang bayune ane sebat yeh peninggalane ngetel makejang anaki mebakti nanging ipun manepi pedidi memene kipak-kipak ngalain panakne mirip subuh ngajak timpalne mebakti
Kitu kenah men mandre laut nyakupang lima ngaturang sembah. Sebilang idem peninggalan tuah pikobet nedogenan merawat sing merasa nganti ngetel ya peninggalan. Laut gelis kau sapin. Ditu ipun matur-atur nunas pemargi ring betari sakti. Mangdane mejalan hidupne sing ngelamahang. Iwandre nu memucu nelengek langit di undag margine. Liu anake liwat tuare ja ada nenakunen nanti memene teke. Yan sing mebakti gitu memene metakon teng kejut nepukin pianakne. Beme beduri tiang mebakti mare Iwandre nguluk-nguluk memene ngeng kebang sungsut di kenahne. Petenge terus menjalan. Kalemah Iwandre tusing ngidang ngidemang peninggalan. Ngingetang unduk-unduk ane subeliwat. Munyi-munyi iwe putune masih nu merasa di kupingnya. Kewale unduke ento ane gai jengah Iwandrene. Semengan ngedas lemah Iwandre subuh bangun. Marengin bapane ngukir orderan. Memene subuh menjalan ke pekan. Yang kemudian tumen semengan pesan subuh bangun. Bapane metakon. Tiang kemarengin bape tiang begede pe. Wah amun tu pesaut Iwandrane. Aine subuh endag Made Winarti subuh sayage lakar masuk. Bliwayan Made Winarti kau engken to de Iwandre mesaut. Sahal itah notol orderan. Nah maigen malu beli Iwandre I Made Winarti buin nyambung omongannya. Jag-jagine adene maluyan. Nah engken to bapane milu nimpalin. Iwandre tun nyak-jagin adene laut nyumu metakon. Nah engken de beli mana po celengane ukane tiang nyemak pis angon bekal masuk. Mari itu petakon adine Iwandre mendep kemek tuare ngidang memunyi. Engken beli mana pukin apa sing? Buin adene nyekenang laut mesaut Iwandre patelan. Kene de dibiwo putu main age utang se imemene. Magenepan pesu munyine ulian imeme sing nampeng pipis. Pisuh-pisuh imeme di depan bene ulian imeme sing nampeng pipis. Lantas beli inget kencelengan irage. Tu belahang beli pipisnya angon beli mayah utang se upuduni de. Made Winarti merasa sebet ulian celengane sangat sayang ngepesan. Nah beli mene jani dijet yang ale bakal masuk beli. Made Winarti nyautin munyin beli. Iwandre mendep tusing ngidang memunyi apa-apa. Aki Jepan inget ipun teken sisan pis ane tukarangan di warung dibi. Mas Seksek ipun ngelukin kantong celengane. Neh de ade siu mangatus tanggun mayah utang dibi. Neh Kang Wang malu bekalang denah. Buin mani beli kal ngalih gaye. Si ulian beli isin celengan madene. Ketu Iwandre nedahang kenah adene sambil angem makanyam. Dinane terus menjalan. Iwandre ilah-ilah ngalih gawe ngabe lamaran madasar ijazah SMA. Nanti ipun katerima megawe di minimarket di kota Bangli. Sebilang semeng Iwandre mailahan ngalih tumpangan. Asing naki lewat stope di petluane ulian sing lah pipis anguna mayah bemo. Adeng-adeng ipun menjalan ke Bangli. Pepesan ipun terlambat ngantos ipun welange teken bosne. Timpal-timpale masih liu ne uyut. Nanging Iwandre tuah subuh maut sahu pesan apa ngidang nenin jadwalne. Konen genep abulan langkungne ipun megai di minimarket yen ulian apa kadang saged ipun man surat ane misi pemecatan. Tur banget pesangon sama setali rupiah. Sebet pesan kenah ipune wireh ulian lacurne sing tain nepukin melah. Buin manis semengane ipun buin nyumu marengin bapane ngukir orderan. Sing megaian itu bapane metakon. Sing pe tiang besut megai ditu. Bererenange ken bose nak beliunan karyawan kone. Iwandre mesaut sade nguluk-nguluk apang tusing bapane merasa sebet. Sorene sawetare jam 3. Iwandre pesu karo runge. Dapat ange mekalukan anake ngalih seke makejang batu ngajak bias wireh ada proyek irigasi uli di Subak. Iwandre nyakjak laut metakon teken pemboronge ane menjuk-juk di malam biasa. Pak, tiang kami lu mekajang tadi Pak. Iwandre nyumu metakon. Ah jelema lengit to Pak. De bange bareng. Jelema sing nyak megae. Gitu anake ane bareng di seke kajange ngomong samelange ngecamet. Tusing Pak tiang kar seken megae. Mudiang tiang nyak nyekop bias ngetok batu tiang nyak Pak. Munyin Iwandre
nya kenang pak pemborong. Nah bareng bemegaya ditu terus kope jema sekopang bias tukang kajange marek itu munyin pemboronge merasa liang kena iwan rane ngedabras ipun nyemak sekop uling penyumu nganti tam selah biasa padi dina tusing adene nyalingen kapah-kapah ipun wadang bangkeange ulian subuh merasa sakit kewale ulian sangat jengahne ipun tusing makireg adeng-adengine nganti biasa telah ditu iwander dadi ngon-ngonan ulian bayune teken puguhne nyemak gae lantas palkine ipun teken pemborongan dijem gae janian itu petakon pak pemboronge sambil ngenjuang upahnya iwander yang durung boleh pekarean pak mungkin kari ngali-ngalin itu pesautnya iwander sade ngampigang bajune ane lepek ulian pelohne man gae apa nih demenin wayan yen wayannya mai bapak tutup megai proyek bang bapak subuh wayan upah 6 tali awal ini itu menyimpak pemborongnya nah pak kakenah-kenahang tiang malu iwander mesaut bawa ada bejam pitu peteng iwander muleh dapat tangan subuh ada tamiu di balene adang-adang ipun mejalan yan mai malu iwane teke nakonang wayan memene ngaukin idarne makanya menapukin keponakannya begede ada subuh limang ciban idarne ngoyong di Bandung yani tumen ipun mulih iseng ipun melalui ke rumah adine ye iwe kaden tiang mentami uling dijep penganggone nyetil subeling tuni we iwandre nandruhin wane idarne sing ne maris ajan wa naga begede wayan jani men dijep megawe nian gitu idarne nangkonin keponakane iwandre nguntul sahe mesaut konen megawe we tiang nu ngale-ngalen gawe jani mare amun tu iwandre ngomong laut timpaline teken iwane nah sedang lunge yan mai ajak iwe ke Bandung ditu megaya ajak iwe upahnya gede yan mare training wayan subuh banget pes 3 juta a bulan nyanan iwe yang ngomong ajak bose iwandre bengong nengah munyen iwane men kepidan man libur buine dijet yang ngoyong gitu iwandre metakon aminggune man prai acepok yen wayan mulanya se wane dadi mesare nak pak masih tunggu sim gawe ajak pondok wane yan idarne nimpalin nyautin petakon ponakannya iwandre nu masih bengong makenah-kenah tumuli mesaut we engken nah boye je tiang lakar nyampahang munyin iwane jek subep jek sub semu pesan iwe banyak ngerunguang di tiang sake wale subuh kena hang tiang tua menyamu pendidik dipet prade apa-apa jak reramane jumah nyen lakar ngurusan yang tiang luas sinah meme ngajak ibape lakar ngenahang tiang di rantauan konden buin imeme kar ngenahang nelen-lenan we nah kang wang subet tiang dini ngale-ngalehin gawe malu we pangman masih tiang ngerunguang imeme jak ibape jumah tusing gitu yan meme sing ja kengken jumah ngajak bapane adine masih subuh gede jani yen tua marah nakan di Bandung nungidang wayan kan ngelokin meme jumah gitu munyen memene ban-ban nah yen mule wayan tusingnya ibu tusing jelakan memaksa kewale yen sakit buin mani wayan ada kenah lakar megawe ditongos iwane orahang doen wireh durinan ibu masih mahan buin melali mayan idarna nimpalin megaten munyen adine iwandre nguntul wireh ngelak pisan ipun tan meresi dayang nutugang kenah iwane ampuresan we tiang jek ngelak adene ngajak iwe nganti memeteng mai jani tiang pusing ngidang nutup iwe gitu munyin iwandre nyidih pelih ngajak iwane nah yan pusing kengken ne jani kang wong nekan dini malu de beli kal ke Bandung malu bepeteng sajan ne gumine idarna muput satuane laut bangun nah beli legang yang beli ye iwayan pusingnya tiang pusing masih ngidang memaksi kena panak beli pan wandre nyekenang munyi ngajak ipahnu nah pejak idarna mesaut laut luas petenge iwandre terus makena-kena wireh ne jani ipun sampun patut nyumu megawe aneken kajemak gaene ne yen nutup iwe sinah lakar joh ngajak reramu buine ngawai ade dogen anakne nagih utang muleh imeme ngajak ibapu subuh tua
buin mani yen ada kengken jumahnya yang akan ngurusan yen megai di proyek ijazah SMA ne anggo gene pedalam reramane subet duyuh hanya kolahang kitu isin kenah iwan rane inguh buin manene ipun negak ngejak reramane sambilannya ngai orderan me yen tiang megai ke proyek engken me tiang ngideh ketimbangan memene jak bapane jani mapan ada pemborong yang ngajakin tiang megai kitu iwandre nyumu metakon sing je engken yan men engken orahang bape yen wayan sube demen tegarang jalanin malu nasib jelemu widine lakar mituduhin yan dije gen megai bepatuh kitu pesaut bapane yen dadi ide memene kenahang jemalu sing ada gaya lenan awak sing buta huruf kemudian nyemak gaya dari buruh proyek sing le kitu artine memene nimpalin sadet sing demen tekan kenah iwan rane ningah munyin kurnane pan wander geson nyauten memene tusing dadi ngomong ke keto ngajak panak be ada kenah panake megawe tuh buen cadalen diapin dije megawe masih pipesnya laka terima jak luas be megawe maluyan diolas denger ruang munyin anak di margane mesemu gedeg pan wander nuturin pianaknya sahel nyeledekin kurnane nah pe tegarang tiang malu i wander mesaut men wander nguntul tusing emang apa masemu nyebang wireh tusing demen panaknya megawe dadi buruh buruh bangunan dinane mejalan iwandre subuh jane megawe nutup pemborongnya uling proyek pemerintahan nganti ke pribadi sampun ke jalanan iwandre jemat pesan megawe sangkan jengah ipune teken kewentenan reramane jumah ring salantang pemargi ipun terus melajah uling dadi pengayah masang bataku ngantos melajah dadi tukang kayu ipun becat pesan nangkep pepelajahan tur maning makejang gayanya di proyek dua gini kalau sanje di sisin wantilan desane trune bajange negak sahe nyejerang sepeda motor nyejerang sepeda motor saling paengin kalau ento iwandre lewat sambelangan natat kampel ceni animisi prabot tukang oi wandre kuling dijeca itu ngabek kampel dari pemulung ce gitu turunannya mekaukan laut kaserengin timpal-timpalen lianan mas surya ngedekin yang tekuling megawe beli gitu iwandre mesaut sambil angga mejalan nenten jengelek teken guyonan trunut-trunut punike bah sombong sanci wandre awak dadi buruh doa naeng sebang caini gitu trunane besikan nimpalen nanging iwandre tusing ngerumuang munyin trunat-trunane ane laut kelanturan perjalanan men wandre kala entu sedak membelanja di warung nak ngudiang je truna-trunane surya-surya di wantilane itu isin kanane tur nyeledet ke tongos truna-trunane tepukine ditu iwandre mejalan natat kampil tur tuju-tuju hange tekan truna-trunane men wandre laut nawang tu api anakne yang dikedekine teken truna-trunane lantas ipun gageson mulihan ngepung pi anakne wean kaden subuh orang meme wayan ade megay dadi buruh keto jani dadine makajang naki ngedekin subuh iwane di Badung ngajakin megay wayan muboye yen wayan sing ngelah rasa ngelak memene ngelak wayan tawang itu munyin men wandane bangras wirah gedeg jak lek ne madukan ne ngahang munyin anakne di margane bapane ane sedak negak di balene makesiap laut nimpalin munyin men wandrane nak engken tondri panakne marep pesan teke megai konen benah den metak tegan sebenarnya medar lain panake ngudiang munyin bang tusing kita beli sakit aten tiange beli sambil angu wain ningah munyin anake dirurungi mare truna-trunana masurya ngorahang panakne pemulung sing sakit gitu kenahe men wandre nyautin munyin nemuani I wandre negak di balene bengong ningahang reramane marebat uling padewekan ipune me pe tung ujang merebat mau yutan kaketu saling sautin nyanan di ngehe teken anake dirurungi kadene nak kengkenyan kitu I wandre mumunyi ban-ban mengudiang meme sanget ningah munyin anak dirurungi tiang anak las nyalanin gegaene tain tepukin meme tiang mekangan tain tepukin meme tiang malingan tiang aneh sangat nawang gegaene ane de meme sebat de pesan meme ngelak tiang mejanji ngajak meme muah bape dini tiang lakar ngenahang tiang lakar ngaenang meme jak bape bagio kewale tiang munas bang tiang galah
dukung tiang rasti tiang pangedang dari pianak ni supudre ngidang nyujuh apa ne arepang tiang kitu masih ne arepang meme kitu munyin Iwan Rene mun kenang reramane teken gawe anu jalan ini tu memene dingahang munyin jak pengideh panakne sebenarnya memene bangga ngelah panak buka iwayan panak-panak len konen karwan ngelah kenah buka gitu nang kenahang taing gitu panaki sangat nyakitin nerama tusing cara anak druna ane dirurungi cegak cegik nyuriakin timpal kewale nyakitin nerama jumah subuh pingkude beli mewanti-wanti mertanen nak mesambah tusing ada ane tusing man aduman yening mule ragi subuh maut sahe tuah amun tu pan bandem itu turun kurnane saget men wanrane ngeling ngelut pianak netur masa sambat yan memang ide pelih meme bebute tusing percaya tekenin pianak pelih meme subuh maksang kenah meme ini pedidi iwandre milu ngeling nah de meme ide pelih ngajak tiang tulah dah dene tiang yang meme buka kene mula benah buka munyin meme ne tiang masih pelih konen ngidang ngai meme demen iwandre nimpalin munyi meme ne sambil angan nyeluk kantongnya men wandrane bangun ngusap-ngusap peninggalan laut menjalan ke paune dan malu me iwandre ngaukin meme ne sahe men wandre maki pekan ne ada abede upah tiange DJ saget meme ngelah utang bayah malu abde me dia nake onyange pang ada masih angon belang dedaran iwandre nyambung munyine sambil ange ngenjuhang pipis 5 juta men wandre makesiap kude ne ya tunggude liu liu sajan wayan ngemang meme pipis men wayan subanglah bekal subuh mene upah tiange 3 bulan ada subuh makejang abu subuh makejang me iwandre masaut laut makenyam kitu masih bapane ane negak di balene milu makanyam nepukin kurnane ngajak panake subuh buin adung Made winarti teke uleng rurunge sambil ange nyuwun ember laut kau kini teken beline de marteku limandos nang mai malu akesep nah beli tiang ngejang besahan malu kitu made winarti masaut ngejang ember laut nyajagin beline nah beli tiang 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 ngejang besan mun nah engken beli made winarti metakon sahe makanya iwandre nyeluk kantongnya laut ngejuhin adene pipis ne pipis pasileh isin celengan madene ane getok beli pang ada beliang made baju baru kitu iwandre ngomong sambil ngejengit nyandenin adene lebiane beli ngudel liu pesan nah yen subuh kitu ide tiang beli made winarti mesaut ngusap-ngusapin limane di celengane laut nyemakin pipis ane enjuhange teken beline Bapa sing man aduman yan bapane milu nyandain sambil makanyam rasa liang pesan makajang sanjane ento dinane terus mejalan pak pemborongnya demen pesan ngajak iwandre kije-kije ipun starte aja ke uling ngitungang bahan proyek nganti magenepan asanange jane ipun ne duagan teken bosne ulian ento timpal-timpal di proyek liu ane tusing demen turun merasa iri nyumu ada ne misune nyelek-nyelekang ipun diharap pak pemborongnya ngantos ngai pak pemborongnya berhenti Wandre mai malu cai gitu bosnya ngaukin iwandre ane sedak masang ngeris bedur kenapa pak mungkin numun tiang durung usan male aja bos mantan pak gitu iwandre mesaut ban-ban bosnya laut nyajagin iwandre muane masa mubara wirah subuh kene kapanas panesin ban buruh ane tusing demen teken iwandre laut uling beten ipun dengkak dengkik nuding iwandre wandre subuh bani cai ngelawan nawake orain waki tun malu cai iwandre makasiab gitu masih timpal-timpale ane lenan adang-adang iwandre tun uling prantose nak kenapi niki pak wenten api dados bapak berhenti tiang wenten iwang itu iwandre metakon sambil lange nyelengek nyeliritin pegaine cai mare amoni kebisan cai ini cai subuh bani ngelawan waki bani cai ngorang-orang timpalin nelanan buina ngaku dari bos maro waki demen ngajak pegain cai ini de cai nyansan ngendah nah waki tutur orang cai sing semegai karena cai ini kengkan waki ini ngelah gain ini cai tua buruh gitu pan pemborongnya ngoel
kangin kau munyine gitu masih Iwander pusing je ngerti apa ane orang teken pak pemborongnya sambil nyeledetin timpal-timpalen nilenan kewale makajang mapi sing rungu tur tilah megai tiang tenwenten madue manah kenten pak mara amun tu Iwander masaut buin timpalina teken pak pemborongnya cai de buin lebihan munyi subeliu buktene subeliu ane ngorahang ne jani sud jani megai dini ne pipis upah cai ne kadong sajan waki ngajakin cai megai gitu munyi pak pemborongnya sambilange nyamparang pipis se Iwandrane timpal-timpale ane barang di dor gageson tun laut jagin pemborongnya totonan nah engken iki pak dados bapak kasar wenten ngajak Iwandre amun tu selag naki megaya dini pak udah jek liu pesan bapak bang bapak munyin anake gitu petakon timpal-timpale ane demen teken Iwandre me timpalne buruh dini megai benahange dan mekejang urusange tuah amun tu pesaut bosne laut megedi semeng di beten bukite aine subuh endag itu masih siapa subuh siap ngakruyuk memene nang dundunin iwayan subuh tengai itu pan wander orain kurnane men wander laut nokto kamar panakne sahe makaukan yan subuh tengai tusing megae i wander pesu laut negak di ambanan rumahne mayan dini barang negak ngajak ibape subuh seduhang meme kopi uli bale dangin men wander ngaukin pianakne Iwandre nyajag ke balai dangin laut pantelan ipun ngomong me pe tiang subesut megai sepak pemborongin men wandre tang kejut laut metakon na engken latne yan meme tuare jenong mang wayan megai tu mude wayan sud tiang sudange ken bose me ngangin kau munyine sing nepukin unduk tiang sing nawang masih apa ne auna sesel ken bose gitu Iwandre nakunin gitu Iwandre mesaut konen pragat Iwandre ngomong saget ada anak teke ule lurungi Om Swastiastu Wandre ningah munyine ento Iwandre nyagjag tepukine timpal-timpale ane teke sahe maaban-aban yeh nak ngujang ne blen-blen tiang reban melali mai malu negak gitu Iwandre nyape timpal-timpale sambil ange nyemak tikah nak engken ne beli tumben tuseng megae engken ne makajang ne Iwandre nyambung metakon timpal-timpalnya negak tumbuli mesaut kene yan beli main ngajak makajang tuah nyelap kar ada satwa ngajak wayan beli patuh masih subuh mareren megai sek buse beli tusing demen megai ngajak bos nesing bisa ngargain buruh men apakah satuang beli ngajak tiang cek seken sajan asanange gitu Iwandre metakon sambil ange makenyem memene nyelak teke ngabuk kopi niki pak kanggang wana niki nge bu dan kenapi tiang ampun ngereputin niki gitu timpal-timpalnya Iwandre nyautin dan durusang inem pak ke ledangang riki dumun men Wandre mesaut sambil ange makanya melot mejalan ke paune kene yan beli nawang wayan duak pesan megai buine mai hitung-hitungan wayan masih duak nejane beli mai ngelah kenah lakar ngajakin wayan megai nah melajah morong gai ane cenik-cenik maluyan beli ngajak timpal-timpale dini subuh ngelah masih kenalan pemborong gede jani irage nyemakin borongane gayane dogen maluyan sambilang megai sambilang melajah mudiang menrage ngelah kebisaan oyongang gitu munyin timpalne ane ngajakin kewale Iwandre mendep wirah ipun tuare kresep teken ape ane orahange ngajak timpal-timpale ipun bengong men engken yan udah mendap cutetne wayan de takut rage bareng-bareng nyemak gae kewale yen wayan singnya beli masih sing bani lakar nyalanen ulian wayan duak turun becat magaene yen sing ada wayan asanange tusing idang hitungang gaene anake gitu timpale nyambung metakon ngajak Iwandre tiang tusing pedas beli ulian tiang tusing ngelah pipis nang keteng engkenang dadi pemborong beli mare amun tu Iwandre ngomong timpal-timpale subuh mesurya ngedekin wayan Wandre
beli masih tuare namping pipis kena beli ini tuah morong gayane dogen tu singkat bahan yan raga tuah meragatang gayane dogen bahannya si be ane ngelahang gayane nanggung yan ninga munyin timpalnya buka gitu mare iwan resep beh dong tiang salah tampi je beli gitu iwan nimpalin sambilangnya kedek nah lamun gitu beli tiang nyak dogen mumpung tiang ngoyong masih jumah menbuin pidan nyumum gaya beli iwan nyambung metakon nah kali alihin beli maluyan kewale sing je makalu wayan saya gedogen gitu pesawat timpalnya ane madan isute nuju tilem iwanre sedak maturan ngajak memene lan adene disanggah isute teke laut negak di balik nutur ngajak panwandrane yeh beli sute bemeklo iwanre metakon laut negak di sampingnya beli beman borongan yan borongan aji klong dasi juta ngai kantor klong kamar yan gitu isute nyumu ngomong beh udah engal beli men ajak kuda menggai DJ nih tongosne iwanre cucut ulian demen atine ajak nem yan yen kuangan si aliang buen pengayah gitu pesawat isutannya men buen pidanya mau megaya beli iwanre buen metakon nah ne beyan tuni anak subuh nyumu nasarin kewale buen mane ane sakan majemak gaine yan timpalne nyauten nah lamun subuh gitu beli iwanre nimpalin buen mani semeng aleh beli mayan jani beli muleh malu nyakena ngajak timpal-timpale ane lenan gitu munyi isutane laut bangun nah beli iwanre mesaut sambilangan nutuk ngatahang isute pesu subuh bulan-bulanan iwanre nyemak gaya dari pemborong sekancan borongannya becat pegainine turin tuare ade cacat ne entu mawinan liu anake ngalih iwanre orahine morong pegaine mirip jani mare nyumu rasange paswecan widine jengahne mabuah puguhne ngemangguh sekebede kasup diastun nu mude buine mare-mare dadi pemborong ipun subuh ngidang mayahin utang reramane di desane iya dadi ngon-ngonan pusing buen ada anak bani nuturang nuju sanjane teke uli megaya iwanre negak diamanan rumahne tlek tekange bapane menjalan kisah-kisah nganggo tungkat seledetine makajang saisin karangne kitu masih adine ane mare teke nyuwun ember masih tlek tekange mejalan ipun kepaon tepukine memene sedak ngupinin api aji semprong nganti cunguhe badang misi adeng sebet buen kena ipune nepukin unduk punike nuliu pesan kerase pikobet ane tonden ngidang kapuputang tumuli ipun mejalan ngemenekang nyujur muncuk bukite munduke tanggu klot drike ipun bengong nyingakin kawan ternane asri rawat desa demulihe nganti pasihe ane ejoh uling gumi bangline tinggaline tumuli ipun nyelengek langite ane karase tusing jebuen tegah kokokane maririgan makeber ngaje kauhang ngiringang suryane encep nyalinin rawat ajen dur bukite desiran angine sahase ngailing kenahne tumuli ipun masa sambat ratu betare saking driki titiang pacang nyujuh langite rincikan pamargi urip titiange gubentos side ngaenang bagi raraman tiange saha punike bulane endag kadi ngenyemin pau kudan iwanre nesedak telep masa sambatan geh puput asa punike terima kasih sukses yang sudah nonton Kang Giang jika wenten pelih yang salah-salah yang nunas ampure sukseme sampun nonton live puniki semua majang putus partikel lan timpal-timpal suara saking Bali untuk kesempatan ikut nguacen cerpen bahasa Bali niki ini kemantan silakan masih ada 21 cerita di buku ini bisa dikontak mungkin teman-teman suara saking Bali. Oke, ini kemantan dari saya. Terima kasih. Dadah.